tesors que n'avem per tutta la nostra bella regione, mais che mai assi a... Attends. On aime déjà? On? Ah oui, la Bastide de Castelnau-sur-Rivière. La Bastide de Castelnau-sur-Rivière. Oui. Assis donc à la Bastide de Castelnau-sur-Rivière, las legendas que s'appellent. De què parlam déjà ici? Là, què on se passe? Oui, mais io tampoc. Oui, mais que che scrivi lo scenario, ma spira, che mi pergula, la sfiga, che i rammai, la prod, c'est pas un sud, en vacanze, oh. D'où sei, Jean-Pierre, d'où sei, Intermitent. La Bastide de Castelnau-sur-Rivière, che è sustot conegut per estar un vilatge, poblats per monde. La Bastide de Castelnau-les. Ci trobam de causes, autant beroi les unes com les altres. Per exemple, hi ha Ustaus, de peires e teules. Voilà. Mais est un an, francament. En la région, le monde que dicen que bet temps que hi ha bon una panisseria, una estanquet et també un bureau de poste. La Bastide de Castelnau-sur-Rivière. El mei est un an, a ce qui pareix, a l'edat meiana, el senyor de la Bastide de Castelnau-sur-Rivière, que decidiu de què aquest peri? No, francament, che su chi hem assi, aquí, que hi ha coqui van ben a les teles, a quoi, los secrets de Fred, que passi per què, aquí, E tot açò per què? Per a treballar una banda de sei pasquer, mercès, que vam ajudar a l'engua occitana, d'abacot, lo tuo micro, là, hop, que te va au foot. Aquí, là, allez, que se'n va. Allez, Théo, ve cercar l'auto que se'n va. Allez, Talouine, tira la veste, que se'n va. Que va. Allez, que torna a ta casa, aquí. Qui n'hi ha prou,